Ngicela ukubingelela nanamuhla ekuseni mhlobo wami egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nanamuhla ekuseni bana sekhaya kunesihloko lengicela ukuthi sisibuke kanye nawe. Sihloko lesithi bungozi bekufuna kuba ngilongesiko kona. Sihloko lengicela ukuthi sisibuke mbana sekhaya nanamuhla njena ekuseni. Ngihlushwa indzaba letholakala lapha evini laNkulunkulu encwadini yezenzo zebapostoli chapter 19 nawuqala kufunda kuverse 11. Ngithindwa indzaba yempostoli Paul. Ngosiyami umpostoli Paul loke watiwa ngetithumo letimbi asengisawula uNkulunkulu asengakamshayi ngonyasa endleleni. Ngosiyami le ndzaba yempostoli Paul lena iyangihlupha. Lelithi lifla uNkulunkulu umpostoli Paul asehlangene nesiquku sebantu asabafundisa abatshena ngetindzaba tembuso waNkulunkulu. Lithi lifla uNkulunkulu kwafika la khona kuba nensizwa le kuthiwa basesehlela sashumayela. Lensizwa yase iphathwa buthongo yase iwa kamelweni leliphakeme yawa yagiciketa itebhisini yaze yawufika phansi. Lithi lifla uNkulunkulu lensizwa yathi na bafika kuyo bathola lokho ukuthi seyifile. Bathi nabajike babisela lo mbiko lapha Paul base bayamtshela ukuthi mpostoli sekuphelile ngale ndvodza lokumele kwentiwe kumele kusihambe iyangcwatshwa. Lithi lifla uNkulunkulu umpostoli Paul wase uyehla waya kwetibonela yena qobo lwakhe lokuthi lokhu bebamtshena kona ngabe kungemaqiniso yini noma kwakungesiwe amaqiniso. Lithi lifla uNkulunkulu wathi nakafika umpostoli Paul vele wathola ukuthi nawe ibheka le ndvodza ibonakala ifile. Ngoba yena bekamathi uNkulunkulu akamkholwako abemethemba uNkulunkulu lebekahamba naye. Lithi lifla uNkulunkulu wase umpostoli Paul sewuta-ke ufika la ngetulo kwaso lesijumbu wafike wengamisa umtimba wakhe. Lithi lifla uNkulunkulu wefakala sekakhuluma Paul athi le ndvodza lena ayikafi kodwa iyaphila. Ngosiyami. Lithi nembala lase uyakwenda wase ubonakala umpostoli sekamsukumisa athi sukuma. Ngiyacabanga ukuthi labaningi bacabanga ukuthi le ndvodza lengiPaul le maybe seyiphambanelwe ingqondo. Ngani akakaphambanelwa ingqondo umpostoli Paul. Sekwekuthi uyamathi lona lamkholwako. Sekwekuthi uyamathi lona lamethembako lamlandzelako. Now uqalela lapha kuverse 11 kunendvo lengithandzako lelithi lifla uNkulunkulu. Minengi imimangaliso leyentiwa ngumpostoli Paul yaba minyenti ngendlela lesimanga. Lithi lifla uNkulunkulu lemimangaliso bekayenda kwaze kwaba kangangokuthi tonke tintfo lebetijikwa ngetulo kwakhe umpostoli konke lebekathe kungematshalo konke lebekathe kuyimgcula konke lebekathe kuthi indvwangu tekusula umjuluko abe bafike batijikjele ngetulo kwakhe umpostoli. Lithi lifla uNkulunkulu letintfo leto bekathi nase batithatha labantu bafike batibeke ngetulo kwebantfu babo laba bagulelako bebese bayaphila.
bese kuthi nalaba bebahlushwa imoya yemadimoni bebathi bangafike babeke letoti icephu lebekathe tifike tabekwa ngetulu komtimba waPaul bebese bayaphila. Nkosi yami, lithi ke base kuleyo ndawo leyo boPaul imimoya yemadimoni yayimlalela ayiyale ihambe. Kwakude umoya wemadimoni lebe ungamlaleli Paul. Yonke imimoya yemadimoni beyikhothama Paul, imlalele Paul imufe naka iyalabo. Kulento lenginakako ke lithi nganyele malanga kwaba khona ke emadodana lasikhombisa askeva. Lamadodana lasikhombisa askeva lawa abesoloku ambona Paul atenda letinvo, abesoloku ambona Paul abekatandla kulabagulako baphile. Bese kuthi naletindvangu lebethi bekwethi kwakhe Paul bethi thithi ngabekwa kubantu bese bayaphila. Nkosi yami, kunalento lengiyinakako lithi ke lamadodana askeva asabona lendvodza lebekathe inemadimoni. Nkosi yami, lebekathe seyihlala ngekuvalelwa endlini ngenxa yalamadimoni lebekathe ayihlupha. Lithi lamadodana askeva asayangena lapho khona bekunale ndvodza lena beyiphethwe ngamadimoni. Lithi lifu nguNkulunkulu nawo lamadodana askeva asafuna kulingisa Paul ngoba bekambona Paul lokuthi abebita ligama la Jesu Kristu waseNazaretha. Lithi ke lifu nguNkulunkulu lalamadodza nawo ase abita leli gama nje la Jesu Kristu waseNazaretha. Abecabanga phela ukuthi lento yonke lebeyenteka beyisekuthenini ukuthi umemete nje, angathi lokho ukuthi kufuna iqale yendlule la kuthi umemukele yena lo Jesu Kristu kuze kuthi tonke ketino bese uyakhona kutende. Lithi ke iBhayibheli aseke asayala lo moya wemadimoni lebekathe ungetulu kwalendodza. IBhayibheli lithi kwase kufakala le moya yemadimoni lebekathe ingetulu kwalendodza yathi yebo Jesu Kristu waseNazaretha ngiyamati, na Paula naye futhi ngiyamati. Kepha nina seningitshene ukuthi nibobani, nina lenifuna kungihlukubetha nibobani, nina lenitshena thina ukuthi asiphume kulomuntu. Nithi asiphume siyephi ngoba leli likhaya lethu lana sihlala khona indzawo yethu lesiphumula kuyo. Lithi lifu nguNkulunkulu lemimoya lebekathe kule ndvodza yase iyabathumela, yase iyawathumela lamadodana askeva lasikhombisa. Lithi lifu nguNkulunkulu lokwemimoya kwase kuyawawahla lamadodana, kwase kuyawarahla steam steleka, kwakhala impama kwakhala scathulo. Nkosi yami, lifu nguNkulunkulu lithi amadodza asaba sekudidekeni ngoba bekangekhathi endlini. Madimoni abashaya steam steleka. Lithi lifu nguNkulunkulu lamadimoni nakabashaya ashaya lamadodza lawo, ashaya lamadodza lawo kangangokuba lithi aze lamadimoni abathabulela naleti mpahla tabo lebekade batigqokile. Nkosi yami, kwaze kwafika isikhathi lapho khona bathola thutshana, lapho khona umnyango wakhona kuvuleka. Lithi lifu nguNkulunkulu base bayaphuma bayabaleka, sebabaleka baphuma bamapunapuna bangagqokanga lutho ngenxa yokuthi lamadimoni abe asathi dabulile timpahla tawo. Nkosi yami, setifithikile timpahla lebekade batigqokile. Lithi baphuma sebangqunu babaleka. Base bayababona abantu nabaphuma babaleka bamangala ukuthi kwente njani, sekwente njani kulamadodana askeva, ngabe sekonakele kuphi kani. Hayi Nkosi yami, sebashaywe ngile mimoya, sebahuhlwe ngile mimoya. Nkosi yami,
yabenta baba ihlekisa kunento lengiyinakako nalengiyithandzako lithi liflangulungulu kwathi nalabo lebekade benta imimangaliso bahuha sife bathi nababona letinto tenteka ngalendlela nembala base bayafuma tafuma tinyanga lokuthi uNkulunkulu waPawula ungetulo kwalento labayisebenzisako base bayavuma bathi nembala uNkulunkulu waPawula ufanele khona lithi bathatha tonke tincwadi tabo tebunyanga base bayatiletha bathi beka ngembi kwaPawula lithi liflangulunkulu yathi natithengiswa tatholakala ukuthi tingabita tingakha linani lesiliva lengabita tingulungwane netingulungwane ngosiyami bafuma ukuthi nembala uNkulunkulu waPawula ufanele khondwa uNkulunkulu waPawula ufanele ukuthi alandzelwe ngoba bese babonile lokuthi letinto lebebatisebenzisa kwakungesito tinto letimile enguna phakathi bathi bese babonile lokuthi lo uNkulunkulu waPawula lo abe kuNkulunkulu lomile ingona phakathi ngosiyami ngosiyami la madoda lawa esama kufuna kuba yinto labangesiyo yona ngosiyami lento lebeyihlanyelwe kumpostoli Paul ngosiyami yayihlanyelwe kuye yayingekho kubo bathi beyihlanyelwe kwali yayihlanyelwe kumpostoli Paul ngabo mfana sekhaya Musa kufuna into longenayo ngosiyami lokho kunobungoti bekufuna kuba yinto longesiyo yona ngosiyami lokho kungakulimatela netingo lonikweto lokho kungakulimatela nemathalenta uNkulunkulu lawa beke empilweni yakho ngosiyami ngenganaka lento le iseyangena yazi yangena nasendlini yaNkulunkulu ngosiyami wayibona ke lento lena ukuthi hayi seyibambe yazi yabamba ngisho indlu yaNkulunkulu ngosiyami ngengayinaka lento ngayinaka ngisho kubafundisi bafundisi bathina ngabe bahlangene emgcwabeni ngosiyami akekho lofuna kuqala ufa kwangathi nasekuqalweni ngaye sekukhona into letabe seyenda njani seyiyancipha kanti lento la ibekela kuwe uNkulunkulu noma kungaqala wena mfundisi angeke inciphe basita uwehla kulabantu yehle ngalesilinganiso uNkulunkulu lasibekela kuwe uyabona naseke wathi uyamqalisa nje umfundisi wathi aqale yena hayi uthi vela sekagongonyeka ngosiyami kanti mawathi lokuthi uNkulunkulu yini into la ihlanyele kuwe uthi awusebenzisa lento uNkulunkulu la ibekela kuwe ngosiyami lo munye angafuni iqala ngoba usafuna kubuka lokuthi lona weqala umfundisi yini le la ishodisile athi nasafika ke yena afune ke manje sale ke manje angena ngeligagasi lelitaba ngetulo kwaleli lalomfundisi ngosiyami akuyi ngaleyo ndlela leyo umsebenzi waNkulunkulu awuyi ngaleyo ndlela leyo kuya ngaloko ukuthi lokhu longiko kona ube ngiko kona Musa kufuna kuba ngilokhu longesiko kona ngoba lokho kuyalimata le talenta uNkulunkulu lahlanyelela kulo uthole ukuthi lo munye umuntu uNkulunkulu uhlanyele kulo muntu lokho ukuthi lo muntu abe ngithishela but uthole ukuthi lo muntu so ufuna nyalo yena kuba ngumvangeli
kani lesipho sekuba ngumvangela sikabekwa la kuye. Nkosi yami. Na ungithishela nje. Bani ngithishela nje. Nkosi yami. Ma ungimelusi nje. Bani ngimelusi nje. Oh Jehova, silekelele. Nkosi yami. My God, my Father. Bani lokhu longiko kona. Musa kufuna kuba yinto longesiyo yo. Nkosi yami. Jesu. Silekelele. Ngeke ngayibona le nto lena. Uthole bo keyboard player. Sebaze abasakhulumisana. Kepha bakhonta ndawonye. Bathumisa uNkulunkulu ndawonye. Uthole sebangasakhulumisani bo keyboard player. Ngenxa yokuthi lo munye uhlala international lethandwa abantu. Ngenxa yokuthi lo munye yena uhlala litende ngoba lifeva sife salabansundu. Uthole labantu ababili abasefani lapha. Nkosi yami, abasefani. Lo munye ufuna kuba ngilomunye, nalomunye afune kuba ngilomunye. Nkosi yami, usakufuna into longesiyona. Sebenzisa lokulongiko kona. Ngoba na ufika endzaweni yebantu la ngoba environment akafanani bantu babakele. Nkosi yami, environment akafanani. Environment yasemakhaya ngeke ifane ne-environment yasedolobheni. Nkosi yami, bantu basedolobheni abayithandi indaba yelitende. Nkosi yami, bathanda umusic opholile, bathanda international music. Nkosi yami, kane emakhaya bayathanda itende. Ma ufike emakhaya uzofika nekudlala international music. Ayise yakusebenzela lento yakho le. Uma uzofika ne-international music ufike udlale i-chorus ulidlale nge-international. Asizukhona ukuyijayivela lento yakho le. Kodwa uma uzofike ukhaceke itende uzobona baba, uzoswa lendlela esizokudansela ngayo. Uzoswa lendlela esizoguquka ngayo. Nkosi yami, uze uziswele somncane uthi ngani kwenzekane na. Nkosi yami, yiba ngiloko ongiko kona. uJehova ukubeke ngepurpose kuleyo nto. Noma ngesawunga ungafisa ke manje ukugquma ke uyeke kwenye into. Nkosi yami, fane ujampe kahle phela. Ujampe hayi ngokungcolisa abanye o-keyboard player. Nkosi yami. Into engike ngayinaka le. Nkosi yami. Eyenzeka ekuphileni. Uthole i-praise team ikhona isendlini kaNkulunkulu, iyamkhonza uNkulunkulu, ingene ithi landa ukukhona bukaJehova, ifune ukuthi ibandla nalifika lithole ukuthi moya waNkulunkulu usugijima kuleyo ndawo leyo. Kodwa uthole ukuthi abahlangene, omunye ufuna kuba ngomunye, nomunye ufuna kuba ngomunye, omunye ufuna kuba yinto angasiyona. Isihluphile lento lena bandlali kaNkulunkulu. Musa kufuna kuba yinto ngesiyona. Yiba ngiloko uJehova akubeke kubo. Ungayifuni into ngesiyona. Nkosi yami, uthole bakhona ke lapha praise team bathi nabakhona beswe lokho ukuthi hayi nakuhlatshelelwa kukhona abantu abane grace, beswe ukuthi usima ufavor lizulu. Uma kaqala amdumise uNkulunkulu kunezinto ezenzekayo
ukhona bukaJehova buyehla. Baqale ke manje bamelane noSma, bamelane balwe naye ngoba kunento uJehova ayihlanyele kuyena uSma. Uthi makaqala nje ahlabelele emanzulu besafula iminyango, athi nakaqala athandaza lizulu bese lehlanga lophelele. Nkosi yami, baqale ke manje bamelane naye, baqale manje ukujampisa i-cordless microphone ekuyona ibanjwa ngumuntu oyi-ring leader. Nkosi yami, imjambe uze ubone ukuthi hayi khona lana kunenkinga la, kuthi noma kungenzeka qale yena, athi nakaqalile bangeze bamnika leyo cordless, kanti okuqala abanye bayayithola leyo cordless. Nkosi yami, kwenze njani? Bamelene naye, bane-selfish, badliwa umona, ba-selfish ngalento ebekwe kuSma, ngoba into ebekwe ngumuntu ngeke uyithathe, into ebekwe ngumuntu ngeke umphuqe, iyohlala ikuye. And futhi nekumelana netalenta elibekwe empilweni yomuntu kukwenza ukuthi ube yisilima, ngoba ngeke uyivale into kaNkulunkulu. Kuzoba nesikhathi la khona azomputshuka khona, noma bekade ningamzama nimvale, but kunesikhathi azomputshuka ngaso. Athi nakampuntshuka kusuma ibandla lonke, ngoba wena u-understand lokwakuthi ucabanga ukuthi ulwa noSma, kanti wena ulwa noJehova kaSma. Asengutshene mntana sekhaya, yiba ngiloko ongibona kona, musafuna kuba yinto ongesiyo yona. Nkosi yami, yangihlupha le ndaba yala madodana Skeva, bafuna kuba yinto labangasiyo yona, bafuna kuba nguPawula bangasipawula, bafuna command ama-evil spirit, banga-understand lokuthi uPawula uwakhomanda njani, ngubani lona losebenzisa Pawula. Bacabanga lokho ukuthi nje bona Pawula nje uyawakhomanda nabo bangakhona kuwakhomanda. Bayekela lokhu labangikona, bafuna kuba nguPawula. Banengi bantu lamhlabeni bayekela lokhu labangikona, bafuna kuba boPawula bangasibo Pawula. Nkosi yami, Jesu silekelele Nkosi emhlabeni wakho. Ngike ngayinaka le ndvo lena lamhlabeni, ngike ngayinaka Nkosi yami. Athi lo munye nakabona lo munye akhomanda ema-evil spirit, awayale within some minutes, some few minutes, angathathi isikhathi leside, bese naye sowenda ngaleyo ndlela, naye so uyalingisa lokuthi naye ufuna kwakhokha ngesikhashana lesincane. Akuyi ngemandla omuntu la ekuyaleni ema-evil spirit, but kuya ngalokuthi yini lophathiswe yona, kuya ngalokuthi yini lombathiswe yona. Akuyi ngekuthi unemehlo lamakhulu ekukhomandeni ema-evil spirit, ucabange lokho ukuthi na unemehlo lamakhulu njengami, bese ucabanga lokho ukuthi nama-evil spirit azawusaba lamehlo lamakhulu. Kanti ngeke, ema-evil spirit akesabe emehlo lamakhulu nakangafanana nalawami, but ema-evil spirit esaba lophathiswe kona, esaba lombathiswe kona. Nkosi yami, ngeke ngayinaka le ndaba le, into lelimate abantu abanyengi ekwehlulekeni kuyala ema-evil spirit. Umoya we-pride, umoya we-pride ulimeze bafundisa, umoya we-pride ulimeze basalwane. Umsalwane angakayale nje ema-evil spirit amlalele, hayi ingubo yakhe umama sengeke isahlala normal, isizohlala izohlala ikuma-level ngalokuthi nje uyale ema-evil spirit. So uzizwa kwangathi ungcono kwabanye abafazi, kanti ayisinjalo, alihambi kanjalo ivangeli. Kuya ngokuthi umbathiswe ini, kuya ngokuthi uphathiswe ini, yini onikezwe yona.
Nkosi yami, la ndabeni yebuyala ama-evil spirit uqala from phansi. uNkulunkulu akutheste ngama-evil spirit amancane, unyuswe ama-level. Waqala kuba nomoya we-pride kulevel ephansi. Angeke uNkulunkulu anyuke nawe kuma-level, angeke uNkulunkulu anyuka nawe kuma-level. La ekuyaleni ama-evil spirit uyanyuka, uyakhula. Angeke nje namhla uvuke ulingana nomfundisi umngomedulo, angeke kwenzeke lokho. Kusadinga ukuthi wenyuke ama-stages. Musa ufuna kuba yinto ongesiyona, mhlobo wami. Musa ufuna kuba yinto ongasiyona. Abanye abantu bafune ukuvuka izolo balale babothishela by professional ngokweziphiwo abanikwe uNkulunkulu. Bavuka ngakusasa sebabafuna kuba abaprofeti. Hayi bantu abakethu, ayihambi lapho. Abe ngumvangeli izolo, namhla sofuna kuvuka angumprofeti. Nkosi yami, abantu abanengi balimele namhlanje, balimaza ukufuna ukuba yinto abangasiyona. Kunabantu abafuna ukuba abaprofeti. Uyabona, ngiyaye ngithi lento uNkulunkulu angembathise yona, angembathise yona. Indaba yokuba umprofeti uyazihumblisha. Umuntu ongumprofeti, mina ongesumprofeti sibili, ngimbona ngendlela aprofeta ngayo. Ngimbone ukuthi lo akusiwumprofeti ovele kuJehova, ngumprofeti ohabule isipho sikababa wakhe. Kunamasayini ongeke wabone wena ukuthi lena akusiyo iprofesi eyendalo, iprofesi kababa wakhe. Kusuka igqobo lika-Elijah lwahlala ku-Elisha. Ubona ngendlela ayehlisa ngayo le profesi, umbone ukuthi kugcwele ipride ebusweni bakhe. Ucabanga ukuthi lento lena yenziwa nguyena, kanti ayenziwa nguyena lento le. Indaba kaprofesi, bafundisi bami, yenziwa umoya kaThixo. Indaba yeprofesi yenziwa uNkulunkulu. uNkulunkulu uyambulelana. uNkulunkulu indoda engenawo umona. Uma ngabe ubaba wakho ane-profesi, ungaba nayo iprofesi. As long uma ngabe uzoba ngumntwana omhloniphako ubaba wakho, uzoba ngumntwana ongamhlebi ubaba wakho, uzoba ngumntwana oba seceleni kwakho ubaba wakho. Kunezinto ezilimeze abaprofeti abancane. Abaprofeti abancane balinyazwa umoya we-pride. Bacabanga ukuthi iprofesi abayihabule kobaba wabo, bese bacabanga lokho ukuthi sebangaba ngaphezulu kobaba wabo. Angeke yenzeka leyo nto leyo. Uma ngaba ubaba wakhe ngumvangeli, uma ngabe uzoba seduze naye, umrespect, uzoyihabula igift yekuba umvangeli. Nkosi yami, but ngeke ube ngaphezu kwakhe. Uma ngabe ubaba wakho angumprofeti, asengutshela uma uzomhlonipha, uzoyihabula iprofesi empilweni yakhe, but ngeke kwenzeka ukuthi ube ngaphezu kukababa wakho. Umuntu oneprofesi ngokwendalo originally akanayo umoya we-pride, but umuntu othole iprofesi wayithola ngekuyihabula, wayihabula, uba nomoya we-pride. Bakhona abanye abayihabulako iprofesi, but uma ngabe abafundiseke kahle, uyabona iprofesi
uma ingena empilweni yakho ifana nokuthatha iMaster 900 uyinathe. iMaster 900 iyabulala. I-prophecy is so dangerous uma ingene kumuntu ongenako ukuhlakanipha. And i-prophecy futhi ayisiyo yokuthi uyisebenzisele ukuthi uthengelwe izimoto ezidulile, ayisiya lokho. I-prophecy yekukhonza ibandla likaNkulunkulu, yekwakha umzimba kaNkulunkulu. Nkosi yami Jehova, silekelele. Musa kuba yinto ongesiyona ngoba uzohluleka ukuyimaintaina lento ofuna kuba ngiyo kana usiyo, and awunawuyazi ukuthi lento ifanele yenzeke kanjani. Ubamqaphela umuntu othanda ufuna ukwazi mfundisi, ukwazi ngegift yakho, azi ama-secret ayo ukuthi isebenza kanjani. Bomnaka lo bomazi ukuthi uzoba inkinga because uzoba i-faker, because uzofuna kusebenzisa into angayazi. Nkosi yami, silekelele moya lwencwele. Lana la madodana skeva afuna ukuba yinto angasiyo yona. Kubalimeza abantu, bantu abaningi balimele ukufuna ukuba yinto abangasiyona. Abanye baze bafike esigabeni sekuthi mabathandazela abantu ngoba babone uPawulu athandazela abantu bawa, naye afuna ukusebenzisa amandla athi nakathandazela abantu akhuthaze ibandla lonke, athi ibandla licimeze. Bathi nangabe sebaqimezile ngani uyazi lokho ukuthi into azoyenza uzomsika ngempama, impama engazange seke ibe khona. Impama azothi nakamsike ngayo laSibongweni, amsike ngempama la azoqhakaza khona ogesi, abone emakhalasi onke lakhona emhlabeni nalakhona ezulwini. Ngoba ufuna lokhu ashijeleke phansi kwesinye isikhathi noma mhlabe ngejuthi ngoba babonile abazalwane ukuthi bavala amehlo bonke, amshaye ngejuthi akhale phansi. Musa ukufuna kuba yinto ongesiyo yona. Maungenayo i-anointing kaNkulunkulu, abantu kunezinto abangeke bayi-understand. Umuntu mangabambathisiwe lawa mandla angeke wathathe, and futhi ngeke wa-understand ukuthi asebenza kanjani. Angesa ngingakamthinta folishe, but ngime wasi secret yaleyo nto leyo, but wena ungeze wa-understand lokho ukuthi kwenzekani, ucabange ukuthi kuya ngamandla. Abanye basama ukunwisa ngenkani, abambe lemthambo lene ehambisa igazi lingake livaleke. Bantu abakethu makakubambe lesimongweni ungathi wena ubekile, kanti ubambe lemsipha le athi nakayibamba igazi lingaflow, ukubona jijeleka phansi, azasho athi ngiyaweswe amandla ezulu, ashahlala ngawe nje, akuqaphaza, aqindezela imthambo igazi lingahambi, bese ujijeleka phansi. Musa kuba yinto ongesiyona. Nkosi yami, lamadoda lawa asama ngenkani ukufuna ukuba yinto angesiyo yona. Ufuna ukuthandaza manje. Abantu abaningi balimele ngenxa yokufuna ukuba yinto abangasiyo yona. Omunye uke weswa bakhuluma ngezilwimi, wacabanga lokho ukuthi indaba yezilwimi yinto okufundiswana yona. Asengikutshene mntana sekhaya, izilwimi is a package from heaven. Izilwimi akusiyo into eningafundisana yona. Nkosi yami, wakhuluma omnye umfundisi wathi asakhuluma ngezilwimi, wathi let everybody speak in tongues. Wababona abanye bathulile, ngangithulile ngaleso sikhathi leso, ngithulile ngumbuka nje, ngisalalela yena. Wathi let everybody speak in tongues. Let everybody speak in tongues. Nkosi yami, ngambuka ngathi uyabona lo
leyilwimi akhuluma ngazo kunokweyilwimi ngokwakhiwa ngomashanda masuka ndiye bhayanda kunokweyilwimi ngokwakhiwa ngambona lokho ukuthi hayi akaloku lona uyahlala ilwimi zonke lezilapha ebandleni lakhe kunokweyilwimi kwekuhlala kunokweyilwimi kweyingwababane Nkosi yami la kudlalwa ngebantu khona tilwimi akusiyo into lokufundiswana yona akusiyo into leningavalelwa esontweni nisile bese kuthiwa seninetilwimi tilwimi tisipho lesiqhamuka kaNkulunkulu musa kuba yinto longesiyo yona sebenzisa sipho uNkulunkulu lasibeke kuwe sebenzisa sipho uNkulunkulu lasihlanyele kuwe utaza uthi qobe lolwimi solo usama khuluma tilwimi ukhuluma indvo longakaniketwa yona lenzaba yetilwimi indzaba yamoya lwencwele sinesifakanye nje lokwakuthi letilwimi latikhulumako le athi sitho tilwimi letivela kuNkulunkulu tilwimi taSathane tilwimi letingaqhamuki kuNkulunkulu tilwimi tekufundiswa akufundiswana tilwimi tingena kubantu nakwehla moya lwencwele kungako moya lwencwele amqoka ukuthi ahlale empilweni yakho ahlala bekhona ebandleni moya lwencwele bantu bathi bese bathola moya lwencwele Nkosi yami Nkosi yami kunobungoti kufuna kuba yinto longesiyo yona kunobungoti kufuna kuba yinto longaphikwanga yona Nkosi yami ngifuna ukuthandaza manje ngegama likaJesu balimele abantu labanengi bafuna kuba ngilaba ngesiko kona unele kubona nje bantu nabathandazela labanye abantu wabona kutshekiswa sandla naye sotshekisa sandla akakwati nalokuthi kuchaza ini ubone abantu nabaphuphutha ebubhobhweni naye sewuyaphuphutha akakwati nalokuthi kulisiko lakuphi ungenteka kulisiko lalela lapha lanza khona lamandla Nkosi yami silekelele Jesu musa kwenda into longayazi yenta into lelifi la uNkulunkulu into yonke lo yendaba ayisekelele evini la uNkulunkulu Jesu silekelele Nkosi yami letinto lebesithi ngcwaba itolo tibuye ngemandla manje endlini yaNkulunkulu ningabo nawusathi lungiselela nje lamalanga lawa ngizengathi mina maye laba labakhe mafutha Nkosi yami laba labakhe mafutha bangahle baluze uthole ama customer manje ngoba nje akasekho nesidingo ngosikugqobisa nawe esontweni ngoba letingo lebesithi bulala itolo sithi shisa sethi buye ngamandla manje endlini yaNkulunkulu so ngazogcina uthi ke manje utshela abazalwane uthi ngalendlela sekwenteka ngayo akusathi ngeke manje nithenge ibody lotion because vele esontweni utayithola but akugqobisa uze ube manje uthi nde Nkosi yami letingo lebe sithi shisa itolo tibuye ngemandla endlini yaNkulunkulu sike sabasola abantu labanetithunywa unenhlanhla lembi ke wena anisathi nokuthi yini tithunywa sithunywa abekade sisuka sihambe siye lapha entabeni sifike sisile sihlale siququthe impahla sithi nasisazilile ke lapha entabeni uthi nasekuthandazwa bese kufakala ngathi kunemandla thide kube nomoya lohushako lokuleyo ndzawo leyo sibese sithandaza ngemandla kuthiwa hayi umoya lwengcwele ke loyo Nkosi yami nganakusiye umoya lwengcwele umoya wetithunywa umoya wesithunywa uthi shaya kwangathi ungumoya lwengcwele utamnaka ke Nkosi yami mase sifike nasesidumisa sina simbita uNkulunkulu sithi ungcwele uzawuqala umbona bambe ihlo athi hey umbaba hey
sekhona timbo letimshisako kodwa nabayithatha lendvo lapha endzabeni base nabayithatha bathi ngumoya lwengcwele kanti balanze mafufunyane. Nkosi yami, Jesu silekele letimvo lebekade sithi shisa itolo, sitshelela ibandla itolo sathi alehlukane netiwasho. Abuyile manje endlini yaNkulunkulu, abuyile ngemandla emanti la lagqoshiwe, abuyile. Nkosi yami, awathi nalamanti yini ungakhe wakho lapha empompini bese-ke soyabanika nabazalwane. Ubita lokho ukuthi uhambe ulandze lawa lakalanziwe, ngoba lawa lakalanziwe mane wena ngilothe unemehlo lavalekile ubone. Lawa lo walanzile lawathandazela kunendvo lewanyakata-ke ebusuku longeke uyibone wena. Phinde sesiyakushena ke thina lokho ukuthi lapha ekhaya na ungake nje umcele uNkulunkulu uthi Nkosi ngicela kubona athi imfihlo talamanti lawa lagqoshiwe lawa. Uthi na uthi yabuka uyithole iyajayiva inyoka lakhasi, uyajayiva lamlambo lakhasi. Musa kufuna kuba yindvo longesiyona usewalanza letinvo leti ngoba afune amandla. Nkosi yami, kunenjo lengithandzako lithi tinyanga nasibona lemangaliso Paula lebekayentile tase letinyanga setiyaletha. Nkosi yami, tase tiyaletha tinyanga, tase tiyaletha taletha konke takuletha Paula. Kodwa namuhla Nkosi yami kune bafundisi lengathi ukuthi ngoba yabona mase usanganelwe ingqondo ubese wenda tingo letinge nabantu labo bavuma bathi Jesu Kristu unemandla. Letingo lebesikhala ngathi tjola setibuyile endlini yaNkulunkulu. Bafundisi manje sebashomele emabandla, bagijima babuye baye boshwama baye etinyangeni, bafike babhadale imali lenyenti etinyangeni because bafune amandla. Labathi nabaphakamisa nethawula bese bayawa labantu. Nkosi yami, mina nje uyabona ngeke ungiluthe kalula. Uyabona umselwane nakawiswa ngumoya lwengcwele kune difference ukuwiswa ngumoya lwengcwele nekuwiswa ngemafufunyane. Uyabona nangabe labantu abawiswa ngumoya lwengcwele bawiswa ngemafufunyane, bawisa buhle kwemasaka nakawa elolini. Nkosi yami, bayalimala futhi ngani nabawiswa ngumoya lwengcwele. Nkosi yami, bawange order noma bongeke wambapha noma bekawele etsheni angeke umbona phuma ingadi. Ngani nangabe bawiswa ngemafufunyane, I'm telling you dawungena bokhonkolo lapha because lokho amafufunyane lendlela lokuyisa ngayo uyisa ngepower lengesiyo lekahle. Nkosi yami, bungoti bekufuna kuba yindvo longesiyona. Unobungoti lokho funa kuthandaza mbana sekhaya Musa kufuna kuba yindvo longesiyona. Funa kuthandaza nawe egameni likaJesu. Bantu labanyenti balimele ngalendvo le, bafuna kuba yindvo labangasiyo yona, bafuna kuvela bavele babe yindvo labangasiyo yona. Funa kuthandaza nawe mbana sekhaya, funa kuthandaza nawe namhlanje nekuseni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Emadodana skema afuna kuba ngipawula angesiye Pawula. Nkosi yami, uyabona ligift leli umuntu angeke ulithathe. Ngike ngayinaka lendwe emabandleni lendaba yekunyathelana ngemagift. Musa ba selfish ngegift mfundisi Bishop wami, Musa ba selfish ngegift ebantwana bakho. Kube bongimbo ungathi chayisa, kube bongimbo ungajabula ngalokho. Utibone lokho ukuthi Nkosi yami, utibone lokho ngiyinkunzi sibili kubonakala ngemathole lengiwatalako. Nkosi yami, kubonakala ukuthi hayi uyabona mina ngingomati kubonakala ngemathole lengiwakhokha. Nkosi yami, kunebaholi laba be-selfish ngemagift alabanye abantu. Kanti le gift Nkosi yami itele ukuthi awubhida lo mtimba waNkulunkulu, itele ukuthi awakha lo mtimba waNkulunkulu. Ayikho igift lencane ebusweni baNkulunkulu. Abe ungaba ngi-archer,
Asengikutshene ukuthi uma ungasebenzisa igift yoba ngi-aja uyisebenzise profitable. Asengikutshene lokuthi ingakukhrosisa emafe nemafe, ingakuthatha emafe nemafe. Nkosi yami, sengiyathandaza manje egameni likaJesu. Mosa kufuna kuba yindlo longesiyo yona. Yiba ngiloku longiko kona, yiba ngiloku lophakelwe kona. Nkosi yami, yiba ngiloku lophakelwe kona. Sengiyathandaza, ngiyabonga Baba wami ongcwele. Bonga Baba egameni likaJesu. Sibonga Baba nasekuseni, sibonga Baba lifu lakho Nkulunkulu, lifu lakho Baba linamandla, lifu lakho Baba lingetulu kwako konke. Moya wababe, moya wasimakazi, ubani lo njengawe Nkulunkulu? Akekho Baba longalinganiswa nawe. Wena ulidwala Baba laphakade naphakade, uyinkosi Baba lenobukhosi. Moya wababe, moya waJehova, ngithi letha Baba kuwe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Moya wababe, moya waNkulunkulu, ngiyabonga Baba, ngiyabonga twala laphakade, ngiyabonga wena long alpha, ngiyabonga